Hayi, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to Benny the president. Look at King Link, of course, not the twins. They love many men. I'm story. They love many men. Continue to go Shinjani. You also know some of course, Kasurati didn't have made on French school like account Timothy Kumabaloi. The twins I think ngwambani se ko ilu angana xidloko lexa gochi ku yiswi so far lexa brown if you can endla live 1 hour ago around 5 today no fika nhlamala guys ufana fula this video enhlamarini guys nishoko already mashona mara once ni meka sure quality ile ka the highest la okay yeah. As you can see kwalano mina for nhlamala guys aka chasa risimu kwalano ambale xikipa kwalano xa red loko ha swi vona ku xa EFF swi nhlamarisini guys mina hlamarini ku what's happening and swin'wana swa leswi tlhela swi hlamarisa ngopfu i ku phela ka siku namuntlha of course Benham president ya ku release of course risimu ra yona ra Nsulavoya of course loko before party letin'wana ngopfungopfu ku ri party leyi ya the ruling party of course so swi ni hlamarisinyana ku va the twins ka siku namuntlha ku va ku ri namuntlha va ku ambale xikipa xa EFF swi ni hlamarisini guys a ni koti ku twisisa mina because loko ho ve khe hi nghena ka Facebook hi nga swi vona ku i khale nyana va kha va hi sapota ADP na hi vo ma 2019 ta June as you can see kwalano loko yi kha yi launchiwa a va kha va hi sapota loko hi khe hi cheka swo tala va kha va sapota loko yi launchiwa va ri kona and stuff like that not video various videos clips ni vone va kha va endla and stuff like that va kha va hi sapota swi ku ni hlamarisini ku why futhi naswona ka siku namuntlha of course ku ri ra 13 May a kumeka ambale xikipa xana xa EFF phela guys what you need to understand i ku vo the twins the influencers swin'wana na swin'wana lexi a xi endlaku vanhu va kha va langutisini so loko a xi mbarini la obviously indirectly i va ri karhi a campaigna for EFF so swi le ku ni hlamariseni because hi na hi tiva ku va ADP tanihileswi mi swi vona ku na hi the 20 ta March kwalano a va ri busy va mbale na xikipa xa ADP so swi ni hlamarisininyana ku what's happening here already kumbe i xihoxo guys a ni xihoxo swa humelela kumbe it's a mistake mano yo mistake ya kona yi kulukumba ngopfu so swi ni hlamarisinyana a ni koti ku twisisa u ni nghena ka ti-comments kumbe xana a nga ha hlamuli swin'wana Timothy Balo a hi n'wi landzeni ya vona a hi swi ni hlamarisinyana ku what's happening here video as you can see kona hi vona ku nga kha ku ndlekani ka the comment section na ku hlamala na ku hlamala man of odesala hi ndlela Jim the Caterpillar man of one swo ma n'wi tiva Dizon then go ADP dikona dokwala wona vona if a nga va a hlamulini anything related to this vanhu vele ku vutiseni swi vona la a nga le ku hlamuleni okay let's check the question a nga le ku hlamuleni a nga le ku hlamuleni i le ku hlamuleni ka leswin'wana by far hi leho ku na okay captain la okay wona ku ndeka yini so if you want captain kwana faka Mr. Opportunist you seem to be somnolence antukushula in somnolence dafika if check Google afterwards Xitsonga I think ngaku i ku khudzehela kahle ko mara dela mamukuma ku munhu ufika a ri tirhisa just like that so swi ndla ku swi va na confusion mahlamuselo ya kona mara I think azama ku va hlamusela ku mind ya the twins like yi asleep sort of you almost asleep mara I said mara it's more like ava koti ku va va decide kahle swilo mara mo swi ku ri anga ra apply kahle then I kombisa ku today is EFF, yesterday was AADP, tomorrow it's gonna be ANC. Hey, the twins hlamla kwalana Timothy xiku next MK. Hey, mhaka leyi loko ni confuse ni ku ndleka yini la vanhu vo tala yi le ku pfurheni comment section here yi le ku pfurheni so hi ta khe hi monitora video ni ta tlhela ni bana screenshot ni vone hi swona ku yi nge deletiwi na because obviously la indirectly i le ku promoteni ka EFF and leswi tlhela swi ni hlamarisa ngopfu i ku the same exact date of course Benham president ya humesa risimu tanihileswi mi swi vona ku linki yi kona la swi swa ni hlamarisanyana ku what's happening aredi kumbexani ku yo va era obviously i era loko ri a nga weli ka EFF kumbexani u kombisa ku yena i wela ngopfu kwini ni nga hemba guys mara the twins
va yisala va ti-influencers loko xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka vanhu va swi followa in most cases hikuva na ti-fan base a ri hedzi hi leswo guys hi leswo Ai, 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 ai.